Isi Amojokono Ensemu na Ahafo Regional Chairman Dema NDC Yao Oche wasi Ghana Police Service mpenufo obi biara edamemenda won mabato no obeye bibia de basabasa ye bia beba na mrano sade eda ho pepepe na enye dwuma. Ahafo Regional Chairman Edema National Democratic Congress NDC Yao Oche ene Adom News nsentwerefo atwetwe nkomo no wo kire mu se memene da abato ebekoso eye parliamentary ene presidential a wo mo bekoyi akandifo amomodi NDC amanyoko nenim no eho banbo ewo Ahafo mem de wo ma yerimu pampen a wo mo hwese aposifo dodo ne wo mo ebeba ho abebo ho ban se ne omanfo entimi eni nsemone fo beba anya ba bia ye nya nye police fo be se eduonu ebeba ho abehwese doma eba no edoso na wo se yehwese ebebo bia ho ban se basabasa bi koso yehwese bambofo no ebesi anu a enkofa oha obia emma but wa obeya so den no yanka se party nti o ya de tia party ne hihye ya yebema okwan amana ye yebema police fo kwan ede wa kwa kusi ko abani wia ye ni aya ba besi because e bia na obeya de na de basabasa enu na ye nti bia pejan ho se odi basabasa be brenase wakasa edifa womanfo a womo epese womanfo koto omso aba emomo komra hyebedwam anamo a womo etu ede ye campaigns ahodo no wodi tudwa se woma yade pa se anamo a womo tu no ye ene basabasa yo bia enko so sa piso mo she wo probo ase yente basabasa bia ena yente kasetie bia guso edi ne hunu kasa kire ne manfo se di entiase be ye adwuma na obeto abamo na saade na wo maye no aso ye nipa na akabretie bi be se nenan na brena so obekoso ne asre wo mo se wo mo hwe na afutu aye bi ma wo mo emu so